Ubati tas kain CM ka KGDC henek ako tari urisau ulapan pau baka jingweng ya kikliat nong sensar bagi di Kristan kamlong KKA ka basisya henry ganitang nakadaw jong jingwat tokin. Ubati tas ulong baka konsil kamle silang khmat yanu yanuru. Ba ngila penon kam daga bor joka ak ban weng ye kita ki kliat nong sensar ki badai ongno ki bomdei ki Kristan. Phi cũng kata kam dah. Hang ni kajing weng ikikat tu kat ni ngut kisim ka lombet halor ka nongrem jong ka enquiry. Bagi babun ru ki klik nong sensar dak baburam sim ki doloi ki dei ki beri bedang bat. Ela ka jong ka ni am terai. Ki bedang bat ila ka jong ka piti udustur. Te bangin ong ba ni pendon bak dan kam bakala nakalian ke jongi kausel masuk ke long kecing keno ke bom syong nia tak ada aku akan pensyai kedar dak ni yang bajong pi ila pathai ko bua nakalian ke kausel kamdan kanu kecing lek siliang khmat lani kecing iben ya kanu ke community ya kanu ke jait niam lani ya kanu jait penriu ngidon hang ni kumbala penpubuar yang ni tre yang ni kat kung ke constitution tre yang ni kat ke kendon jo ke sik sidio ngimla ban tre palat ya kata ban ngimla ru ban tre dunai